I poz YouTube iz kanala Call of Games i s vama je Luka i danas ću igrati igricu koja se zove Magicite. Ovo je igrica kao Don't Starve, samo što je 2D, ako crknete jednom igrati iz početka. Kreće. Nas ću lika po mom kanalu, ovdje je i Dexter. Ćao! Igrat ću s prvim likom. Onda ovo ide na namještite frizuru. Onda ovo su vam kape, ova kapa vam daje 33 šanse da na kraju levela dobijete plus 1 atak. Imate kao kompanjan, znači neki kao, šta ja znam, pomagače. Ovo vam daje 1 health na kraju levela kad pređete, znači ja ću da buildam attack. Sad tražim health i atak. Znači ovdje vam je statistika, dexterity je za strelca, a magic je za magioničara. Samo da nađem neki dobar stats. Ovo je dobro, znači daje mi minus 1 def, sve ukupno plus 1 atak i plus 4 srca, znači dobro je. Znači evo, ja sam na početku dobio 2 boli sajtima, ovo vam je da pečete hranu, sa sekirom se cijepaju drva. Sad se imate epičet, na kraju se imate mače, sad sve te recepte vam kažem. Sad ovo su vam neprijeti, samo vam pokažem sve recepte. Da bi napravili kramp, morate ovako da napravite. A kako pravite stvari? Pa kraftate tako što, na primjer, ja ću sad da napravim dasku. Daska se pravi kad dva drva kombinirate, znači držite shift i klikćete samo. I eto, stvorio sam dasku. Ajde sad ću da još jednom mi treba, eto, i još jednom i eto. Sad ovo mi je kameno, ali ja ću sad ovo su vam potioni. Potioni se prave kada spojite ovako ove dvije stvari. To na ovaj ispod igri. A veći potion kada spojite dva manje. Sada ne treba mač. Ne fali znači još stvari. Znači imam stvari sad. Spojim dva drva, dobijem dasku, spojim dasku sa grančicom, dobijem ovaj za mač držač. Spojim ovo sa oštricom i dobijem mač. Za svaki predmet nam treba oštrica da bi napravili kao alat. To je za magiju, ali pokazat ću vam te kasnije ako nađem poseban mač. Znači, sad ću budem skoncentrisan na attack damage. Da, pokazat ću kad budem na iš. Da ne pričamo u nas. Za mene, pazite se, u drugim divinama, to privedemo u drugim stazama. Bajomima. U drugim bajomima imate kamen koji ima živi i pretvori se u pauka. Pazite se toga. Ne pretvori se u pauka nego u monstruma. Pa dobro, monstruma, pauka. To je kao zamka. Da, i stignete čast. Čast, obično možete otvoriti udati. A čast je jezikom, to je Zamka. Ali njega jedino ako udarite on će vas da napade, inače on spava. Sad ću vam pokažem, evo na primjer iz traje možete dobijete napitak za manu, možete, ne pečetku, ili ovo ili paučinu. Eto, ja sam dobio paučinu. Da, sad je on u prošloj partiji dobio 5 česta bukvalno. Da, i to nevjerovatno borio svetski rekord što se mene tiče.
Ovo, your good next is about to break, to je durability, to je 1 od 50. Znači, na primjer, sad kad bi još jednom lupio sekirom od drvo, onda bi pukao. Imate neprijatelje, na primjer slime, pauka i kako to, sad ću vam pokažem sve. Znači, slime samo skače ovako okolo i dila vam 1 damage. Onda, pauka. Valjda 2 damage-a i ovako isto skače malo je nezgodan, pokreće se stalno. Znači, on je lagan. Njih dvoje su lagan. Meni je igrica slično kao Minecraft. Po meni je slično Don't Starve, pošto imate jedno crknete, a preživljavanje u pitanju malo. Nije u konceptu baš. Liči mi na Terrariju isto. Najviše da, sad on je u mogućnosti da ima hamači, znači čeka novi kompjuter pa ćemo da izbacujemo klipove redovno, znači ti redovno da izbacaš klipove. Neće glasiti? Da. Da. Imate level u gornjem levom uglu, ja sam se 4. level. Na 5. level dobijam kao neki spells, kao neku moć. Ali imate moć za ratnika, za mađioničara i za strela. Ja ću se uzmem za ratnika jer sam odabrao da budem ratnik. Ovo još stomach begin to grumble. To znači da sam počeo da budem gladan. Imate nešto u ovoj igrici koje skoro nijedni drugi nemate. To je po meni najzanimljiviji u ovoj. Šta? Pa kad bereš hranu pokažem. Aha, pošću hranu kasnije pa ćete vidjeti. Ja tu jem na kraju levela. Hranu isto možete, hranu koristiti tako što imate moć, to je sa bagnet, uzmete, uhvatite bube. Kao mrežca za bube. Da, i onda uzmete kao ona mrežca za lepire, isto tako to. I sa tim uzmete to i onda od toga možete spojite dvije iste bube, iste boje i spojite sa mačom. To jest istog elementa. Da, i onda taj mač ima moć. Zavis sad koja je, ako je plava buba... Evo da im pokažem. Naprimjer, kada jedete sirovo dobijate jedan, znači samo hunger. Kada jedete skuvano, dobijate 3 hungera i ima mogućnost 50% da dobijete health. I da vam pokažem što će se desiti kad pojedete. Da, ne treba vam vice. Sada ću da vidim samo durability od svega, pa treba mi nov tools. Sada ja, na primjer, bacim ovaj četec, šta će mi više. Vidimo ovdje imamo kamene. Da pravim kameni. I sada mogu prikupljam, kako se zove, gvožđe. Da, isto, pored površina za zrate, možete da napravite površinu za manu i površinu kako je... Misteriozni. Da. I onda od toga možete dobiti ili hrate, ili otrov, ili što da se mi treći. Manu. Ili manu, da. Ne mislimo manu kao lošu osobinu, nego manu kao magiju. Dobro, to je logično. Sada, na svaka 2 levela igram ja pa Dexter, ali na primjer, evo ovako. Ovo je drugi level zato što sam ušao u selo, svaki parni level je selo gdje možete se odmoriti, ne napada vas niko i tako. E sada, ju vidimo sa Firestarter, zaboravio sam. Evo napravit ću ti ja uvijek ova 3. Isto ove stvari što su kao na podu, ispod imate cenu, to možete da kupite. Imate pare iznad hrane. Ne iznad hrane, nego... Evo, desno od experience, najlakše. Uzet ću sad ovo. Sada mogu... Koliko mislite duplo ne i kupite? Sad možda meniš ovako, samo uzmeš. Ali nemoj da prodaješ sad ovo, pošto sam ja tek to napravio sad. Nisam vidio toga da ima.
sada će on tekst briga. Znači, na svaki neparan level vam je kao biome, a na svaki paran vam je selo. I snimamo već 7 minuta, ako sam tačan. I što nam je bolja sekira, to više drva se kupe. Znači imate veću šansu da vidite više drva. Magije u kodnom uglu kao stradice na gori crvene. To vam je za ovoga napadača, znači sad da li sam spomenuti. To vam je sad kao iskoristiti. Nema kada budeš nas nekada. Duplira vam damage. Za njih se dobijete critical i iskoristite to dupliran damage. On bila, Luka sad bila 12 damage, dakle. I sada da on dobije critical, on će iskoristiti moć i mogu će 38 damage. Sad ćemo pokazati to na drugo šaru. I sad je mnogo lakše to, ali vidite mnogo vam se sporo pomoći. Dexter nema ulicu kod kuće, pa malo kaže da se snađe, pa eto ne znam. Možda bude samo kod tebe nešto. Da, mislim. Izvinite, ja sam malo bolestan, kao i u klipu koji se zove, kako se peva? Po meni najbolje što je odrađeno, to je... Da snimamo malo duže, ja bih vam se čekao bossa koji dila 9999 damage-a i pokazao bi vam to, ali ne mogu sad jer mora da užurimo sa snimanjem. Jer epizoda će traje 40 minuta 100%. Evo već 10 minuta snimam. 11. Sakrijete se za imaš već sve. Imate sve na vratu. Na desni klik postavi, to je fire starter, a na desni klik i kulate. Da, imate u ovoj igrici, da, to se zaboravio prosto da kažem. U ovoj igrici imate borberu sekiru. Po meni nešto što najjače. Jer da teško zamahujete, ali... evo sve. I... to se pravi od Great Blade, a Great Blade se nalazi tako što naći tu često. Tu Great Blade su ključ. Znači često nalazite Great Blade i spojite samo sa značajnim svetom i dobijete potpuno sekiru. Ali ako probate s nekim drugim značajnim, nećete da uspijete. Samo sekiru.
I to je od mene. Sad je pravo. Izvolite. Evo me. Nadam se da se sviđaju ove epizode duže kad snimam. Što po meni je zanimljivo. Dobro, montaže su normalno kratke, ali oni treba snimam malo kraći klipove, na primjer Minecraft 10 minuta. Meni se to malo nije sviđalo, ali ipak Minecraft je Minecraft. Naći ćete i meni sigurno nekim njegovim klipovima. Samo malo premotite unazad i vidjet ćete. Nemojte da motite unazad. Motite samo unazad. Ne, stvarno ima... Ako već pogledate moje klipove, pritisnite molim vas like. Thumbs button. Šta je vas malo da Pritisnite još jednom like. Da. Napravite lažni account i pritisnite like. I subscribe. Samo se ne treba to se radi, to radi nezdravo deca. Zato je jako. Ili bubice. Bubićardi, like me. Što ja ovo radim? Hoću sve da pokušam. Dobio sam. Dobro. Neću problem. Ajde sad da pravi stavi na ovdje. Neću još dobro. Idemo se stavi na običan način. Misli se smeti. Ja sam više rekao u nekom klipu da imam neki koks. A nisam s tobom snimao. Mislim, ovo su prve epizode mog novog, pod navodnicima, kanala. Da vam kažem nešto, ja sam 3 puta se prekidao za snimanje. Jedno sam prekinuo zato što vidim da nisu imali subscribere, da me nisu toliko pratili. Ali, drugo mislim da mi tebe izmislio. Naterao sam ga, znači morao da mi plati da bi on snimao. Ja sam počeo opet da snimam, i onda mi opet stavio. I rekao sam, do 50 subscribera neću da snimam. I evo ga. I evo, 47 subscribera nisam mogu da čekam toliko. Vidite, on sam sebe natera, nemojte se plašiti. On je takav bio i kao mali. Sile je u jednom klipu objašnjavao kako svaki youtuber napusti YouTube, ali kad sad mora da se radi. Jeste. I naravno, Jeste li vidjeli mene? Znači nije mi bilo dugo. Meni mi bilo 3 mjeseca. Aha, duže. da, pozdrav za cijel. Da je bilo nisko cijele, mislio sam da si bolji. Nisi cijela ti dislajka. Nešto ti mi rekao da je bilo nisko. Da, to reći sam ja izmislio i možda se slučao. Baš. Vučić je ti. Što se nije O, double kill. Double kill. Znači, mi ćemo vjerovatno ovdje završiti. Ja. Znači cave ga čeka. Znači ovo je 1% cave, da. Sad to je 100% cave, vidite, ima na 3 strane cave gdje ćete drugdje da ući. Idemo Lukiću, tvoje tehnike iz prošlog klipa. Da, on tako bio prase. Prase se bukvalno nalazi ovdje, a on odavde.
Idemo, peci, peci, peci. Pogodio sam. Ivo mi preporodio sam se. Yes. Prerađen sam, vidi! Da. Ultimate kill. Lektirit. Ja sam prerađen. Vidi, ja sam problem. Ua, postaje ninja. Pa nisam postao ninja. Naravno, kad pravite nešto, Da. vidite dole piše vam shift plus click to items to craft. Tip, try wood plus wood. Jest. Da razumeli? Bilo šta da hoćete ljudi po selu, stavite portfolio i pritisnite vrh. Što sam rekao? To je hoćete podatke da radite. Možete postaviti portfolio, item i pritisnite vrh. I oni tu fakti da ja item stavite dole. Ne shift. Tako ću samo jedan. Da vam pokažem jednu foru. Znači, opet, držite shift. Kliknite na jednu bubaslavu i drugu. I stvari vam se opet. Ajde, gem 1, znači može više se pravi. Što sam sad prodao ono. Da vam pravim ice jam. Odigraš. O, dobro si se sjetio. Kako je znao da ti skoči? Samo da ne gaziš onaj gnezda, jer će ti završi pao. No da, toliko se brzo. Pritisni ono. Čači. Ne, puši. Opet pa. Se potrči se. Potrči se. Ali ne. Evo vidite. Tako Neme to skaziš. Tako mi se pojavi. Pritisni se. Ne, X. Pa daj priče reći. X pritisni. X. Ovo vam je bukvalno speedrun. O kako si se izgubao tu. O makar. Cipec. Koliko malo zic. I da! Pa dobro, nebitno je. Još ovo da završimo i kraj. Ne, nije kraj. Snimati do kraja. Dok ne crknem. I snimam ukupno 21 minut. Nema veze ako traje sad vremena. Kliknite ovo. Ne. Napijete Thunder Game 1. Znači, najveća ispala 3. I uzmite ovo. Uzmite ovo. I glasite. I glasite. I glasite. I glasite. Tu su napravili red. Piki. Sad uzmite ovako i prodate ovo. Ne. I prodate ovo. Da. Ovo. Kako? Prodate ovo. I uzmete ovako ovo sa vamo. Ćete dole. Da.
A to nije čak ni fokus. Mrš! Critical. Nastavi dalje. Blagoslovit ću te mačem! Nastavi dalje stvari. Uvišar mi peci, peci, peci. Ti si ko zadnji. I aj sad malo požurimo, sad ja igram. Dexter je zaboravio nešto da uradi. Idemo se u sljedeću epizodu. Poz od mene, ćemo sada samo ovdje. Poz! Ne, neću. Da se čuje neko prasu pozdrav. Oh! OMG, 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 OMG. Give me, give. Zašto se kaže DMD ako su dijamanti? Napišite u komentar. Srnić. Leovice su kao iz Minecrafta. Luk, se ne znaš, ni drva da skupi. Sad ću da se pojavim. Evo me da vratim, sad ću da ti moram podavati. Evo ti Ajde, ući ću u temple, evo ga challenge, to je mnogo teško. Dungeon, to je mnogo teško. sam ja dobar. Ima sad priključen. Dobar. Dombar. Kako se beše dobro? Aj sad mi ono mač da ti daš gledam. Kao da možete se gledati. Ja skupim već svi da. Aha. Da ja idem samo, a? Evo ga, challenge za Dextera, sad ću sve pretrčim, imam takav osjećaj. I krećemo! Je jednom najteže. Već se uplaši. Što? Skeleton koji ima luk. Samo ne gledaj. Ja se sad samo smijem u pozdrav, ne hoće ovdje da izgine. Ovo je često za zamkom. Imam toliki osjećaj da će izgine. Pa to je. Da, ovdje u dungeonima ima toliko puno često da je to nije malo. Samo preći. Treba. Ne mogu da ti dao mi ovo, challenge. I dobio sam novu kosu. Dobio sam skeleton mask. I ništa ljudi, to bi bilo to od ove epizode Magic Svijeta. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share,
subscribe, posjetite Dexterov kanal koji će biti u descriptionu, ispred će biti link za download igrice u descriptionu. I ništa, da bi bilo to od ove epizode Magic Seta, vidimo sljedeću. Poz! Poz!